To the people of Iran, Îsraîl divan rojên dawî de tedbîrên berevaniyê li dijî Komara Îslamî ya Îranê ku bi dehan salên li ve gelê Îranê hatiye tepeserkirin û terorê li herêmê belav kiriye, girtiye. Ev tedbîr tenê li dijî ve rejîmê ne li dijî gelê Îranê ku hertim bûne qurbaniyên herî mezin. Di heyama Çilûşeş salên derbasbûyî de Komara Îslamî ya Îranê jî azadî, beksteverî û rûmetê bêpar kiriye. Lê dîsa jî gelê Îranê di nav gelê herî jê hatî û jê hatiye cîhanê de ye. Îran ne tenê ji aliyê çand û dîrokê ve, ji aliyê çavkaniyên swêzayî û sermaya mirovî ve jî devlemend e. Divê Îran bîbe yek jî welatên herî devlemend ên cîhanê. Tekiliya di navbera gelên cîhû û Îranî de ve digere 2005 sal bere, dema Kûrosê Mezin, ku alîkariya gelê cîhû kir ku welatê swê jî nû ve ava bikin. Ez dua dikim ku rojekê em ê vê hevpeymaniya dîrokî jî nû ve ava bikin. Yek li ser bingeha rêzgirtina dualî, mirateyek hevbeş û pabendbûna bi azadî û rûmeta hemûyan. Swêzî em dî demeke nêzik de Îraneke azad û dostaniya nû di navbera her du neteweyên swêyên kevnar de bibînin. to the people of Iran, in recent days, Israel has taken defensive measures against the Islamic Republic, a regime that for decades has oppressed you, the Iranian people, and spread terror across the region. These actions are directed solely at the regime, never at the Iranian people, who have long been its greatest victims. For 46 years, the Islamic Republic has robbed Iranians of freedom, prosperity, and dignity. Yet the Iranian people are among the most gifted and capable in the world. You have produced brilliant scientists, engineers, artists, and thinkers, many of whom are leading innovation at the world's top companies abroad. Iran is rich not only in culture and history, but also in natural resources and human talent. It should be one of the most prosperous nations on earth. Without this regime holding you back, there is no limit to what you can achieve. Iran can once again become a beacon of civilization, creativity, and progress as it was for centuries. The bond between the Jewish and Iranian peoples goes back 2,500 years to the days of Cyrus the Great, who helped the Jewish people rebuild their homeland. I pray for the day we restore that historic alliance, built on mutual respect, shared heritage, and a commitment to freedom and dignity for all. May we soon see a free Iran and a renewed friendship between our two ancient peoples.